Hi guys, good morning. Welcome to my channel, Up Yung Vlogs. Bye. Ang bamigo nga at kuyawan ka adyo. Ara ko lang, mag-vlog ko. A few moments later. Abot na may trabaho guys. Trabaho, padung na may trabaho. Guys, padung na sa ay sa amo. Hello brother. How are you? Good morning. Good morning boss. Hi. This is my boss. Hey. Yeah, this is my best friend in Pakistan here. Glenda man. Brother, good morning. This is my friend in Pakistan. He is a good guy and this is second boss. Say hi, hello. Hi. Yeah. Karon guys, padung kami sa trabaho guys. Dili ko sa bahay ni amo sa trabaho. Ay, ni. Tiles ko. Long time I didn't walk. What is that? You wasting water. Oh, I wish I did my 130 BMW. Pasti, yala. Huh? Yala. It's my 130 BMW. Yeah. Model 2021. Guys, anak ko mga kauban nga ako. Bisa kaban. Buak-buak di trabaho karon. Ya. Sige, bye. Mubalik ra ko. Mga katabulong, mubalik ra ko kay murag gitawag ko ni amo. Sige, bye-bye.